Dobro večer svima. Evo opet ponovno se vidimo. Još jedan dan je prošao i eto, doživjeli smo ovaj dan. Ne znam kako je vama danas bio dan. Nije danas dan bio dosadan. Zato što malo ste se prehvatili i onda moraš ležati i piti čaj i tako. Ali svemu ima vreme. A sad je vreme da mi proučimo jednu zanimljivu temu, isto vezano uz naš život. Kako da budem dobar upravitelj? Želim biti na početku da se vratimo malo na početak. Kako je to bilo u početku? I stvori Bog čovjeka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im Bog: rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom. I budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svih zveri što se niču po zemlji. Kad nas je Bog stvorio, on je nas stvorio da mi budemo vladari. Da imamo jednu upravu nad kojom upravljamo i to je bila zemlja. Kaže, vladajte zemljom i budite gospodari svih životinja. Međutim, nakon što čovjek nije poslušao Boga, nije prošao onaj ispit kad je Bog kazao nemoj, a on je prešao tu granicu, ipak je pojao sa onog stabla spoznaje dobra i zla, onda se nešto promijenilo. Pa onda reče Bog Adamu: što si poslušao ženu i okusio s drveta s kog sam ti zabranio, rekavši da ne ideš s njega, zemlja da je prokleta od tebe. Smokom ćeš se od nje hraniti do svog veka, trnje i korov će ti ražiti. I dogodilo se da ta zemlja koja je nama dala da mi njom, dao Bog da mi njom upravljamo, ona je sad postala prokleta. I ne samo to, nego kaže ovdje da će ona nama stvarati muku. Mi ćemo cijeli svoj vek sa mukom se od nje hraniti. Dobro večer. I da će ona rađati trnje i korov nama. A ne samo to, što zemlja je već počela da ima neke posljedice našeg prestupa, i životinje. Životinje su postale neposlušne. Čak danas je ona najmanja maca tamo što ju vidiš pored ceste, moraš ju zvati mac i opet neće doći. Ona mala maca, kamo li tek lava, ako ti kažeš lavu dođi ovamo, on će doći i nećete više biti. Eto. Više nas ne slušaju ni životinje, ni zemlja nas ne sluša. A onda ljudi su prišli u jednu krajnost, pa onda oni su tu taj svet što sada više njih ne sluša, nazvali majka priroda. Majka priroda je tako odlučila, ona se razgnjevila, osvetila se nama, ali ne, nego mi smo nju dobili da njom vladamo, a zato što nismo bili poslušni, ona je isto neće nama biti poslušna. I kaže da ljudi su tako išli u krajnost i pretvorili su istinu u Božju laž i već su poštovali i služili tvari, znači stvorenoj onome što je Bog stvorio, nego Tvorca. I Isus je kazao da na ovom svijetu sada je knez neko drugi. Bio je to Adam u početku, jer je kazao Bog Adamu, evo, vi vladate zemljom, ali Isus je sada kazao da knez ovog svijeta je neko drugi, a to je Lucifer. Zašto je Lucifer postao knez ovog svijeta? Pa zato što Adam i Eva su poslušali njegov glas, a onoga koga slušaš, on ima vlast nad tobom. A osim toga on je jedno biće koje je moćnije od ljudi, zato što anđeli imaju neke sposobnosti koje ljudi nemaju. On je pali anđel i on živi već 6000 godina i jako se razvio u zlu. I on je knez ovog sveta. U Isusu, on kaže, u meni nema ništa, zato što Isus nije njegove principe ni slijedio, niti on htio išta od ovoga sveta. U meni nema ništa. Međutim, to je činjenica. On je knez trenutno ovog sveta. Ali Isusov cilj, kad je on umro za ljude, da ne umru od vječne smrti zato što su bili neposlušni, to je kazna. Nisi slušao, odvojio si se od života i ostane ti smrt. Isusov cilj na krstu, kada je umro za ljude, nije bio samo da on njima plati cijenu njihovog prestupa, nego još jedan je imao cilj. I čitamo u Mihaju što Gospod kaže da će biti. I ti kulo stadu steno kćeri Sionskoj, tebi će doći će prva vlast. Carstvo kćeri Jerusalimske. Ima i drugi stihova koji ukazuje na to da Bog
će vratiti nazad vlast. Međutim, da li će Bog vratiti vlast svakom čovjeku? Isus nama želi vratiti vlast nad iskupljenom zemljom, međutim, da li će on vratiti vlast svakom čovjeku? Pa, da li će vratiti ovima šta vole malo tako? Da naprave neki eksperiment? Da njima da vlast, da oni malo tako eksperimentiraju? Ili možda onima šta vole da drugi budu ranjeni, da bude samo nesreća i da ljudi umiru? Da li će takvima vratiti vlast? Ili možda ovima? Eto, ja sam kad sam bila mala, prvi put kad sam vidjela tamo blizu Daruvara ima jedan grad Kutina i tamo je Petrokemija. I ja kada sam bila mala i putovala i vidjela te oblake i tako to meni bilo zanimljivo i uvijek volim uvijek oblake gledati na nebu i ja kažem tako, vidi kako lijepi oblačići. A kad je ušao miris u auto, onda nisu bili tako lijepi nego smrdljivi. Onda sam ja shvatila da ima loših oblaka i dobrih oblaka, a ovi oblaci nam ništa ne donose, samo zagađuju zrak. Sad pitanje se postoje, hoće li takvima šta više vole pare, nego da imaju čisti zrak, voli da smrdi. Da li će takvima vratiti vlast? Šta kaže Biblija? Kome će Isus dati vlast ponovno? Ali će svec višnjeg preuzeti carstvo i držat će carstvo na vijek i do vijeka. Posljedna kategorija ljudi koji se nazivaju sveci i kome kaže da će oni preuzeti carstvo. Međutim, što znači biti svet? Kada Bog govori o tome, on se ovdje obraća izraelskom narodu, koji nažalost nije ispunio tu funkciju, ali on njima to kazao. I bit ćete mi sveti, jer sam svet ja, Gospod. I odvojih vas od drugih naroda da budete moji. I da ćete podignuti nad sve narode koje je stvorio hvalom, imenom i slavom, da budeš narod svet Gospodu Bogu svom, kao što ti je govorio. Postavit ćete Gospod da mu budeš narod svet, kao što ti se zakleo, ako uzdržiš zapovesti Gospoda Boga svog i uzideš putevima njegovim. Znači, Bog ima jedan izvanredan plan za Izrael, a ne samo za Izrael, nego kaže u Bibliji da oni to žele za cijeli svet, da ljudi kroz Izrael zapravo upoznaju istinu o pravom Bogu, da oni prihvate njegove principe, koji su dobri, pravedni, sveti, i da tako oni budu svjetlo u tami, sebičnosti koja je zavladala u ovom svetu. I biti svet zapravo znači živjeti po božanskim principima i imati njegov karakter. Da li se to može naučiti? Ako Gospod kaže, bit ćete mi sveti, Bog ne kaže nešto ako to nije moguće. To je moguće, samo što u današnjem svetu nije nekako ta poslušnost, to nije danas popularno. Biti poslušan čak ni mami ni tati, a kamoli Bogu. To nije popularno i neki ljudi koji hoće biti poslušni Bogu se muče zato što hoće svojim snagom, ali ne može se svojim snagom biti poslušan Bogu. Treba on nama u tome pomoći. Međutim, danas generalno poslušnost nije popularna. Danas ljudi ne vole pravila, pogotovo djeca, može se vidjeti u školama da ne vole da slušaju, ne vole se pokoriti. Zato što se kaže da ako si poslušan, da to ograničava tvoju slobodu. Međutim, ako si ti u stanju da ono što veruješ da je ispravno, da to i učiniš, pa to je sloboda. A ako ti si rob sebičnosti i nagonete neke navike i karakter da ti tako se ponašaš i impulsi, onda ti nisi slobodan. Zato što ti znaš da to nije ispravno, ali ne možeš si pomoći. I onda ljudi kažu da biti poslušan, da to nije ili moguće, ili da je to teret i tako. Naprotiv, kada ti dobiješ snagu da možeš ono što veruješ da je ispravno da uradiš, onda si stvarno slobodan. Ti možeš u bilo koje vreme da kažeš to hoću i tako će i biti. Znači, Bog nam želi dati jednu slobodu da budemo upravitelji ne samo u svom životu, nego i u onom svetu koji će da dođe, da imamo jednu veću vlast. Dakle, dobar upravitelj. Ko je dobar upravitelj? To je onaj koji koristi u svom upravljanju dobre i svete principe. Dobar upravitelj nije onaj koji ima
ima, na primjer, financijski uspjeh. On možda dobro zna sa parama ili tako nešto da radi, ali on nije u onoj suštini dobar upravitelj. Evo, pogledajte, na primjer, ovo je, ne znam, hoćemo kazati kućica ili palača, ili kako ćemo nazvati jednog šejka. I ako ćemo brojati auta, već će nam se zavrtiti u glavi koji stoje samo eto tako da se vide. I ja sam mišljam ovako, samo da počistiš tu kuću koliko ti vremena treba. On možda je imao dobro upravljanje i zaradio pare i tako, međutim, šta je sa njegovim principima u srcu? I ima ljudi što su bogati, pa onda oni imaju pare, onda pomažu drugima, ali ponekad to rade zato da ispune tako neku, da ljudi misle dobro o njima, da ne kažu baš škrpica. Razumete? A ovaj možda radi dobrotvore, ali ipak, ako izračunaš koliko košta samo registracija ovih vozila, a koliko ima gladnih. Dakle, mi možemo u životu imati dobre principe, međutim, ako mi njih ne radimo od srca, to zapravo ništa nam nije život, ništa nam ne donosi. Ako stvarno tako ne vjerujemo da je to ispravno. Ako samo ćemo raditi zato što drugi to očekuju od nas, vidimo da postoji istinski i lažni uspjeh u životu. Ali, to je činjenica da ponemo, da smo mi stvoreni, da ipak budemo upravitelji. I znate, da kad ti nečime učiš upravljati, to ti pomogne da se razviješ. Ima ljudi što beže od odgovornosti. Kažu, neću nositi ovu odgovornost, neću tako, bojim se da neću uspjeti, ali istina da na početku je teško naučiti. Evo, ako samo hoćeš naučiti kako se reže hleb, pa to je jedna tehnika koja nisi odmah od početku znala dobro rezati hleb. Ja tamo u Brazili jedno vrijeme sam radila u kuhinji, sam spremala sokove za pacijente i ne samo to, trebala sam ponekad narezati hleb na onu električnu mašinu za hleb. A ono, kad je svježi kruh, ja nisam znala. Ja uključim, se vrti, ja stavim hleb, a on se samo raspadne. I onda sam brinula se tako, pa kako ne ide, pa malo probaš sa nožem, pa tako. I onda sam naučila neku tehniku. U životu ima stvari koje nam dođu da budemo upravitelji s nama i oni nam pomognu da se razvijemo. Što više znaš neku sposobnost, to si sposobniji, razvijeniji, tvoj um je razvijeniji. A što se tiče hrišćanina, neki misle da biti hrišćanin znači da izgubiš sve, da živiš u pećini. Međutim, Božja riječ nas tako ne uči. Bog je kazao da budemo upravitelji nad zemljom. I ne samo to. Isus je ispričano usporedbu o talentima. I kaže, jer je kraljevstvo nebesko kao što čovjek polazeći neku tamo dozna sluge svoje i predade im blago svoje. I jednom dakle dade 5 talenata, drugom 2, a trećem 1. Svakom prema njegovoj moći ili mogućnosti. I otide odmah. A onaj što primi 5 talenata, otide te radi s njima, nešto radio i dobi koliko? Još 5 talenata. Tako i onaj što primi 2, dobi i on još 2. A koji primi 1, sad mi očekujemo i on će nešto napraviti, on ima samo 1. Ali kaže, otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svog. A po dugom vremenu dođe gospodar tih sluga i stade se računati s njima. Ajde da vidimo šta ste napravili sa ovim što sam vam dao. I pristupiš i onaj što je primio 5 talenata, donese još 5 talenata govoreći, gospodaru, predao si mi 5 talenata, evo još 5 talenata, ja sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu, dobro slugo, dobri i verni. U malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svog. A pristupiš i onaj što je primio 2 talenta, reče, gospodaru, predao si mi 2 talenta, evo još 2 talenta, ja sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu, dobro slugo, dobri i verni, u malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svog. Sada dolazi šta će biti? A pristupiš i onaj što je primio 1 talenat, reče, gospodaru, znam da si ti tvrd čovjek, žnješ da nisi sejao i kupiš da nisi veo, sad od njemu tako malo
popriča sa njim, pa se pobojah i otidoh te sakrih tala na tvoju zemlju i evo ti svoje. A gospodar njegov odgovarajući reče mu, dobri slugo, ne kaže tako, kaže zli i šta još? Lenjivi slugo. Imao samo jedan talent, šta je bio njegov problem? On kaže da se pobojao. Nije to bio njegov problem. On jednostavno imao zle misli, bio je len, nije htio baš to koristiti. Znao si da ja žnjem gdje nisam sejao i kupim gdje nisam vejao. Treba je dakle moje srebro da daš trgovcima. Če ako ti ne znaš, pa barem daj onima koji ti mogu pomoći da nešto se s tim napravi. I ja došavši uzeo bi svoje s dobitkom. Uzmite dakle od njega talenat i podajte onom što ima 10 talenata. Jer svakom koji ima daće se i preteći će mu, a od onog koji nema i šta ima uzet će se od njega. I nevjernog slugu bacite u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrgut zuba. Svaki od nas je dobio neke darove. Ne možemo kazati da nema baš nijedan dar. Pogledajte samo na vaše tijelo. Mi, kada pogledamo što možemo samo prstima napraviti. Ja sviram na klavir, ali kad sam vidjela jednog dečka što svira sa nogama klavir, sa nožnim prstima, i meni više se tako nije činilo teško svirati sa rukama klavir. A ima ljudi što sa nogama i slikaju, svašta rade. A ima i onaj jedan čovjek, ne znam da li ste čuli za njega, Nik Vujčić, što nema ni noge, ni ruke, samo tako je nekako visok. I on zna se i češljati, i sprati zube čak. Neki ne znaju prati zube, imaju i ruke i noge. A on sve to radi. Imamo i mi neke sposobnosti. No pitanje nije koliko imamo darova, nego šta radimo s njima. Koji principi rukovode našim darovima? Pa eto, ovi imaju ruke, imaju noge, imaju oči, a oni koriste ruke da nose pušku. I koriste noge da idu na neko mjesto pa da tamo nekoga upucaju. Eto zašto oni koriste ruke i noge. A ovaj koristi usta i svoj glas, umjesto da peva i lepo priča, on viče i svađa se. Pa mi svi imamo usta i pričamo, ali zašto koristimo taj dar? Da vičemo, svađamo se, kažemo ružnu reč. Naš današnji veliki problem je što sistem života u kojem mi trošimo svoje životne snage i sposobnosti za koricu hleba i nešto komforta, sam po sebi je već nepravedan. Isus je lijepo kazao, knez ovog sveta je đavo. U njegovom sistemu nema pravednosti, nema onog ispunjenja da ti možeš kazati to je baš ono da je cijela moja duša ispunjena. Pa čak i onaj šejk bogati može imati svo to bogatstvo, ali da li je on zaista u tome sretan? I taj sistem je nepravedan i izrabljivački. Naprimjer, da bi mogao dobiti jednu bananu, moraš ju kupiti. Jednu bananu, kod nas ne rastu banane rastu u tropskom području i mi nju moramo kupiti. Da bi kupio bananu, ti moraš imati novce, a da bi imao novce, gotovo je nemoguće da imaš novce bez da si u sistemu, ovom financijskom. I mi smo dobili novce, znači novce što mi koristimo, ti novci mi mislimo da je to naše, ali novci su stvoreni da se kreću i ti novci su vlasništvo nekoga, nekih ljudi. Inače, svi novci moraju imati svoje temelj na zlatnim polugama. Znači, ako neko želi tiskati novce, on mora imati tu vrednost u zlatnim polugama. Istina je da su neki tiskali više para nego što imaju zlata i tako dalje, ali uglavnom, mi smo dobili novce od nekih ljudi ili institucija ili kompanija multinacionalnih koji su jako bogate, što nam daju novce, ali ne daju ni nama novce zato što su oni dobri, da će nam dati novce da imamo, nego oni da na nama zarade. I jedno pitanje koje ja još ne znam tačno, da vam odgovorim, ali meni je tako zanimljivo pitanje. U ovom sistemu novčanom, kome su svi dužni? Ako je dužna Amerika, ako je dužna afričke zemlje, ako je dužna Europa, ako je dužna azijske zemlje, kome su oni svi dužni? Gde se taj manjak, ko time upravlja? Pa ja vjerujem da se radi o šačice ljudi
koji imaju veliku moć i koji mi nemamo pojma kakvu vlast oni imaju. I eto, mi smo u tom sistemu i mi ko neke oni male ptice, tako nešto, uzmu svoj mali dio, a oni imaju. Ali mi tako sa strane i mi se držimo tog sistema kao one neke buve, nemojte se ugledati, ali kao one neke buve na nekoj kravi što je debela i tako, a mi onako malo da im imamo isto život. Eto, tako je ovaj sistem na zemlji. I kako da ja sad preživim u toj životnoj borbi? To je predavanje koje ću govoriti još do kraja ovog tjedna. Tako da se vratimo na ono naše kako da budem dobar upravitelj. Pa prva stvar. Dobro imati ovaj princip. Bolje malo u životu, ali da ja to uspijem savladati, nego da imam mnogo i da budem rastrgan svugdje. Ima ljudi što su talentovani, ima ljudi što su jako ambiciozni i oni, zato što imaju mnogo darova, oni hoće svude da budu, svude. Ali dođe jedna granica koji si samo čovjek i ne možeš više i ovim i onim upravljati. Onda ponekad treba reducirati, bolje malo. Za neke je to velik teret, pogotovo za žene. Žene, ako one se brinu za svoju djecu i rade kod kuće i kuvaju i sve to, još na sve to ako imaju i posao, to je za njih teret. Oni nemaju vremena ni za sebe da misle što žele i one se ponekad razbole. Ako je naš cilj u ovom životu samo imati novac, onda smo mi postavili jedan veoma niski cilj. Mi ne smemo dozvoliti da te okolnosti, pa ova kriza, pa ona kriza, ovaj problem. Ne samo dozvoliti da okolnosti mijenjaju nas i naše principe. Zato što ovaj svijet se stalno mijenja. Ako ja dozvolim da se mijenjamo onako kako duva vetar, to će mene jednog dana odnijeti i odo ja, moje zdravlje, moja duša, moj život, sve ode. Ni novac ne smemo dozvoliti da nama upravlja, da nas učini da živimo samo za neki papir, a u rumunskom slučaju plastiku. Tamo su pare od plastike, ne može zapaliti ni vatru s njima. Eto. To je prvi princip, je dakle bio bolje malo u životu, ali da savladaš to dobro, nego da si svode rastakan. Drugi princip, uzmite dobre principe upravljanja i ponašanja i to iz principa. Znači ja ću ovo činiti tako zato što to mi je princip. Ne radi drugih, ne zato što sad ću imati neku korist, nego ako je nešto dobar princip, da budem pošten, da zaradim svoj hleb sa svojim rukama, da neću da plaćem drugoga, da budem ja viši. To je jedan princip i imamo takve principe zato što je to naš princip. Isus je lepo kazao, ištite najprije carstvo Božje. Znači, tražite najprije te dobre principe i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati. A Isus kad nešto kaže, on ne laže. To može osoba samo iz iskustva da vidi da je to stvarno tako. Ja mogu kazati, u mom životu ovo se doslovno ispunilo. Svaki put kada sam izabrala Isusov princip i ono što on odredio za mene, ništa me nije falilo, mogla sam čak i dati drugim ljudima. Vi ćete možda kazati, ne vjerujem ja baš u Boga, ili možda ćemo kazati, a baš Bog mene vidi, ili zašto da radim ja dobro, kad ja sam napravio dobro i još mi se vrati zlo, a vidiš ti da Bog ne vidi. Ali Biblija ne kaže tako. Kaže da Bog s neba pogleda na sinove čovječe, da vidi ima li koji razuman i traži li koji Boga. On gleda. On je jako zainteresiran za naše dobro, ali vidite, Bog je tako fin kao osoba da on neće u naš život uletavati tako da nas straši. Nego polako, kao na sunce što izlazi u naš život, dolazi i on pokušava da utiče na nas. Međutim, našom tamo, nećemo ga baš. I moj život, kako ja živim sada, ja nemam očekivanja. Ja Boga ne tražim da on meni da pare, da mi da hleb, da mi da nešto. Ja samo kažem, Bože, ja znam da si ti kazao traži prvo moje pravne principe i moj život uopće nema očekivanja. Ja stvarno ništa ne očekujem za sebe, da ću imati neku dobit ili tako. I ja imam u svom srcu mir, ja znam šta želim, ja želim da saznam ono što je pravedno, da po tome živim, da imam mir uvijek šta god bilo oko mene. I ja znam da moja vrijednost nije u onome što ja imam, nego onome što ja jesam. U tome je moja vrijednost. I nikada
istinsku sreću mi nećemo naći u sebičnosti. Možda se to tako čini. Ljudi misle da je to sreća kada grabiš zlato i tako imaš puno, ili kad imaš puni trbuh, tako vreću. Mi imamo ovu vreću, naš trbuh je jedna vreća, pa kada je ona puna, onda sretan tako. Ali to prođe. Sve prođe. Dakle, bolje malo da imamo dobre principe u životu i da budemo verni u malim stvarima. Znate zašto je dobro biti vjeran u malim stvarima? Zato što kada ti možeš u malim stvarima da budeš točan i da sve napraviš dobro, imat ćeš snagu i u velikim stvarima. I danas ljudi tako možda misle da samo velike stvari su dostojne naše pažnje. Ove male stvari, šta sam ja ostavio krevet tako razbacan ili šta sam ostavio, to nije tako važno, važne su neke druge stvari. Ne kažem sada da ako ne pospremi krevet da je to zlo, ali hoću kazati da sami ponekad previše tako nekako ne cenimo male stvari, nego ono što je veliko, to je to. Međutim, kaže nama Isus, budite vi dakle savršeni. I sad kaže kako? Onako kao što je savršen Otac vaš nebeski. A Bog je savršen u svemu, u najmanjem detalju. Ako pogledaš jedan cvetić, pa nisu te boje što je Bog napravio tako nabacane, kao da nije znao šta će s njima. Nego on je tačno sve stavio na svoje mjesto, a naše tijelo, koliko je u malim stvarima funkcioniše milion puta bolje od onog švicarskog sata. Dakle, savršen u našem krugu djelovanja. Naprimjer, ako bi ja bila onaj ruski državnik, neću mu kazati ime, možda me gleda negdje sa satelita, sada tako, ovaj ruski državnik, on ima veliku moć djelovanja u svetu. On ima moć da tamo dođe neki multimilioner i kaže, ja hoću ostaviti ovu fabriku, neću više tu fabriku, kaže multimilioner. Ovi nazovu njega, a ovaj dođe veliki šef i kaže, je li potpisao on? Da, potpisao sam. I potpisao. On ima veliku moć. Onda i ove sile, neću pričati o politici, ali, naprimjer, on ima veliku moć i utjecaj i on bi u tome trebao biti savršen. Trebao bi biti pravedan, trebao bi da ne bude tlačitelj. I vidite, ljudi misle što imam više, oni hoće imati više, ali pitanje je da li mogu time pravedno i dobro upravljati. Znate, ja kad sam došla u Rumuniju, ja nisam imala pojma da je to velika zemlja. Te kad sam počela putovati javnim prevozom, pa gledam, pa nikako izaći iz zemlje, pa to velika zemlja. Međutim, šta im vredi tako velika zemlja, kad oni imaju toliko puno prostora što su nerazvijeni, zabačeni, da ne kažem više. Znači, to je bilo u povijesti uvijek tako. Ljudi su se borili za zemlju, hoće biti vladar, hoće imati veliko carstvo, ali da li ti možeš u tom carstvu što si zauzeo dobro upravljati? Isto tako u našem životu. Mi treba da budemo savršeni na prvom mjestu naše telo. Naše telo ima svoje zakone i potrebe. Na prvom mjestu trebamo paziti da damo svom telu što je potrebno, on isto je jedna investicija, naše telo. Nakon toga u obiteljskom krugu, jer ako ja se razbolim, potiču i oni oko mene. Zato treba ipak investirati u tijelo. U obiteljskom krugu, da budem savršen, da budem dobar tata, da budem dobra kći. U kom smislu dobra? Da budem poslušna, da učinim, da pomognem radi drugima, nego da očekujem da oni mene nose. Onda na poslu i u svakidašnjem životu, da budem dobar susjed, na primjer. A što kada pogrešim, kao na primjer ja, nisam se dobro obukla, izašla na ladno, razboljela se, naučila da se trebam obući malo bolje, kad izađem drugi put van, eto. Znači ja sam pogrešila već tamo na onoj prvoj tački, a eto naučila sam, sad ću biti dobra, i obući ću se i mama mi je vruća, ali se obući. Dakle, da budemo vjerni u malim stvarima. I mi smo stvoreni da budemo savršeni upravitelji. A
Ali naša sposobnost dobrog upravljanja se treba ogledati u malim stvarima života. Sjećate se one usporedbe? Dobri, slugo i verni, bio si veran u malom, učinit ću te nad velikim. I ako smo verni u malim stvarima, o njima će ovisiti uspjeh i u velikim stvarima. Imamo primjer Danila. Znate, meni često ljudi kažu ovako, da, ali ti, lako tebi govoriti, ti imaš neke velike odgovornosti u životu, da ti sada negdje si tako, neki državnik u politici ili da ti možeš sada upravljati nekom firmom i tako. Ali ovdje imamo primjer jednog Jevrejina koji je došao u Babilon kao rob. On se trudio koliko je mogao da koristi svoje talente, da ih razvije, naučio taj njihov jezik i bio je jako pobožan. I učinio, kada ga je car ispitao, imao neki san i tako da je to duga priča. Uglavnom on je došao na tačku da je bio drugi čovjek u carstvu. Prvi ministar. Dakle, Babilonsko carstvo nije bilo malo. I da budeš prvi ministar, ti se čini, pa kako može on da bude veran kad mu glava sa toliko problema. Pa ipak kaže da kada su ga, dok je još bio već stari, on je tamo ostao i doživio Medo-Perzijsko carstvo, kaže da kad su oni pregledavali njegov slučaj, da nađu neku grešku, jer bili su neki ljudi tamo zavidni, oni traže grešku, da li on u upravljanju bio nešto da nije dobro napravio, nisu mogli ni jednu grešku naći. Eto, toliko je bio veran u svom poslu. Međutim, gdje je bila njegova tajna? Kaže, kad su oni, bio je tu jedan dekret napravljen da se ne smiješ klanjati ni jednom Bogu osim caru, a to su ovi zli, zavidni ljudi napravili. I kaže Danilo, kad dozna da je knjiga napisana, otide svoje kući gdje behu otvoreni prozor u njegovoj sobi prema Jerusalimu i padaše na kolena svoja 3 puta na dan i moljaše se i hvalu davaše Bogu svom, kao što činjaše prije. On je ostao vjeran Bogu. On se nije promijenio. 3 puta na dan on je našao vrijeme za Boga i Bog je njemu to platio. On je bio savršen u svemu što je radio. I gdje se nalazila njegova mudrost? Pa kaže Biblija gdje se nalazi mudrost. Kada mudrost govori o sebi, kaže Gospod me je imao u početku puta svog, prije dela svojih, prije svakog vremena, prije vijekova postavljena sam, prije početka, prije postavljanja zemlje. Znači mudrost, to je nešto što je bilo prije nas. Prije nego što smo uopće stvorili, postoji mudrost. I ona ide i preko našeg vremena i bit će u večnosti ta mudrost. Danilo, on je crpio svoje znanje sa te večne mudrosti. To što ima ova zemaljska mudrost. Nama treba mudrost. Ali eto, šta kaže Biblija o toj zemaljskoj mudrosti i ovoj večnoj? Nego što je ludo pred svetom, znači svetu to je ludo. Što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami premudre. I što je slabo pred svetom, tako da on živi, pa to je slabić, da on bude pošten uvijek, ne treba tlačiti ovoga, tako se penje, ne penje se svojim radom, nego moraš tlačiti. Šta je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami Jakov. I zašto ljudi ne mogu razumjeti da ovi principi Božji su toliko bolji? I ne vjerujem i misle da je to gubitak. Zašto? Zato što su telesni. Kaže, telesni čovjek ne razume šta je od duha Božjega. Jer mu se čini ludost i ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. Ljudi promatraju stvari prema sebi. Oni računaju tačno kao što su oni. Međutim, kada ti postaneš duhovan, kada ti slušaš stvari koje dolaze od ozgo, onda ti drugačije vidiš stvari. Kaže da premudrost ovog sveta, znači ovi najmudriji ljudi što objašnjavaju velike stvari, gledaju teleskopom, pa donese neke zaključke, pa tako studiraju istoriju, pa ili arheologiju, pa tako gledaju one neke kosti, pa zamišljaju neke dinosaure, tako. Kaže da premudrost ovog sveta je ludost pred Bogom, jer je pisano, hvata premudra u njihovom lukavstvu. Mi imamo jednu granicu do koje možda znanja može doći, ali ova večna mudrost je nešto mnogo više. Evo, na primjer, ja sam studirala 5 godina u Beču. Kada bi odlazila kući u Hrvatsku,
Mene tamo dočekuju ljudi, kaže, samo ti u Europi. Samo ti tamo, nemoj da se vraćaš u Hrvatsku siromašno, budi nešto veliko tamo, a meni samo tako, ne znate vi što vi pričate, nije to tako baš kao što vi mislite. Nije život u paru. I ja, nakon što 5 godina završila studij, bila sam tako sretna. I pozvali su me u Rumunjsku da dođem raditi u taj sanatorij i pitaju ljudi moju mamu, pa gdje ti je dete? Ja ona još u Austriji studira. Nije. Pa gdje je ona? Otišla u Rumunjsku. A kud u Rumuniju? Pa Rumuniji odlaze na zapad, u zapadne zemlje da zarade pare, a tu u Rumuniji jedan kirurg može imati 400 eura plaću najviše. Neki dobri kirurg, ako uzmeš malo sa strane da to malo više. Kud u siromašne Rumunije? Zato što ljudi tako gledaju, a za mene to bila sloboda. Oni zvuci krava, ovca, gdje sam ja, pa čuje se i konj ponekad, i zvonci, ono tako, to za mene kao raj na zemlji, u odnosu na ono tamo i ono sve što je u velikom gradu čovjek može da vidi i tako. Cool. Istinska sreća zaista nije u onome šta mi imamo, nego u onome što smo. A moja mama je njima odgovorila kad su oni nju pitali kud u siromašnu Rumuniju, ona kazala, pa vi hoćete da vaša deca budu sretna? Pa hoćemo. Pa ako ona sretna? Ako ona sretna? I oni ništa više ne kažu. I peta stvar, da budemo dobri upravitelji, da imamo jedan princip, među onim dobrim principima, da budemo nesebični, da volimo davati drugima. Ako pogledate samo u prirodi ništa ne živi samo za sebe. Pa čak i one mrtve stvari koje umru, one se iskoriste i razgrade. I Bog je veliki upravitelj. On nama daje toliko mnogo stvari i blagoslova, kaže daje i dobrima i zlima. Ne gledamo koje dostane. I on ne traži ovako, on bi želio da ljudi isto tako nauče od njega da je bolje davati. Ali ljudi umjesto ovo, vole više ovo. Tako, više vole. I to je jedan loši princip. Znate, i ćelija raka isto ima taj princip. Neću joj dati moj susedi ćeliju. Ja ću uzeti sebi sve što mogu s one najdeblje proteine što postoje ću ja pojesti. A ti, makni se ti. Ja ću tako. I onda ona sebi napravi drugarice što isto vole jesti više. Neće komunicirati sa ovom drugom. Tako je. To je bolest našeg društva u oba smisla. I psihička i fizička, sebičnost. Ali Bog, on sve to gleda. I postoji jedna grupa ljudi koju on ipak voli. Kaže, Gospod otvara oči slepcima. Znači onim ljudima koji tako su živjeli u ovom životu da su tako vidjeli stvari, kao što ovaj svet vidi, ona ludost, ali Bog nekako u njihovom životu deluje i on njima otvori oči, da one shvate vrijednosti. On podiže oborene i Gospod ljubi pravednike. Bog voli ljudi koji su pravedni. Kaže da je Bogu gad put bezbožnikom. Ono što se danas toliko slavi, kada neko živi raskalašenim životom, pa ne znam, samo pogledajte na vijesti o čemu se govori. Da se ona tamo neka žena razvela, da ona sada se tako obukla, da je obukla haljine od nekog kineskog tamo dizajnera, šta to nas zanima? Ljudi žive raskalašenim životom, a ne kaže tamo, ona je tu haljinu platila toliko hiljada i nije mislila na siromašne, to nikad ne kaže, kaže samo da je platila 1000. I mi gledamo, wow, ona je tako lepa. A ko ide za pravdom, njega ljubi Bog. Ko ide za pravdom? A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro. Znači kada mi volimo Boga i njegove principe, kada nas on zanima u životu, kad kažemo, ja znam da ovo je onako sve prolazno, znam da postoje bolje stvari, da se me stvorio za nešto mnogo više od ovog sveta i kada ti izabereš te njegove principe, sve ide na dobro. Čak i kad dođe nevolja, ti kad imaš veru i izađeš iz nje, izađeš pročišćen, kao na zlato.
imaš takvo jedno iskustvo i snagu i najbolje te očeliče da budeš još snažniji, ne samo za sebe, nego možeš podići ove druge. Sve ide na dobro, čak i patnje. A Isus nama kaže, kao što je kazao i ljudima onog vremena, i oni su isto imali brige koji mi. Šta ću jesti, šta ću piti, šta ću se obući. Znači, ne brinite se za život svoj. Šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni za tijelo svoje u šta ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane? Znači, nije li život nešto više od samo da jedem i tijelo od odjela? Pogledajte na ptice nebeske. Kako nesaju, niti žnju, ni sabiraju žitnice. Pa Otac vaš nebeski hrani. Niste li vi mnogo pretežni od njih? Jednu veliku grešku su napravile mnoge crkve. Oni su ostavili sliku Boga kao da je On daleko od nas i da se On ne zanima za naš svakodnevni život. I oni to uvijek tako uče ljude da kažu da ja moram učiniti prvo mnogo dobrih dela da bi se nekako Bogu preporučio. Međutim, Bog nas, ili Biblija nas tako ne uči, ona ne ostavlja takvu sliku o Bogu. Isus naziva nas Otac. Znači, On nije jedan Otac, ako je Otac, to je jedna obiteljska veza i to je briga. To je kao jedna familija. Ja kaže, niste li mnogo pretežni od njih kad On za ptice se brine, a kamo je tek za nas? Kaže, vama je kosa na glavi izbrana. Ljudi tako krivo često prikazuju sliku Boga. On je toliko zainteresiran za nas i toliko je dobar da kaže da kad mi budemo vidjeli njegovu dobrotu, da će nas biti sram. Šta smo radili zlo i za svaku zlu reč. Eto, toliko je dobar. Ali najbolje se na križu može vidjeti granica njegove dobrote i ljubavi k nama. I onda mi još na sve to sumnjamo. I eto, u našem životu imamo jednu kritičnu tačku. I ta kritična tačka je, hoćemo li mi da zadobijemo dušu našu ili ovaj svijet? Isus kaže, kako je korist čovjeka ako zadobije sav svijet, a duši svoje ne odi? Ne može i svijet i duša. Znate zašto? Ako dušu svoju vežeš za svijet, svijet ide sve u gore, ide u propast. Taj svijet je osuđen na propast zato što je nepravedni sistem. I on će te povući kao na poplava. Ti ćeš izgubiti i životne snage i na kraju ćeš biti razočaran što si skupljao toliko mnogo u životu i opet umireš bez ičega. Jedino, eto, to prolazno što si skupljao, a karakter ništa. Zato Isus kaže, kakva je vrijednost od toga da slovo skupljam u životu, a moja duša pokvari mi se karakter, ne budem dobar čovjek. Znači, to je kritična tačka u našem životu na kojoj mnogi ljudi nisu prošli. Zato što oni su radije izabrali ovo što mogu vidjeti i osjetiti sada, što je prolazno, iako nas vijekovi uče da je sve prolazno. Ali opet ljudi vjeruju kao da je ovo život, kao da to će nešto večno trati. I izabiru ove svjetske principe, da imaju za sada ono što im je potrebno, a božanske principe odbace zato što ih ne vide. Međutim, ja sam najbolje u sanatoriju naučila šta znači kraj života. Zato što tamo dođu pacijenti i vjernici, i ljudi što baš ne vjeruju u Boga. Dođu ljudi bogati, siromašni, dođu ljudi obrazovani, neobrazovani. I kad dođe bolest, i oni svi tako misle u svom životu, šta mi je vredilo ovo? Šta mi je vredilo ovaj silni rad? Šta mi je vredilo ovo? I shvate da oni su siromašni za neke principe, oni se čude šta sam ja postao. I ovaj sistem je uništio zdravlje. Hvala Bogu, ja kažem hvala Bogu, što je On dozvolio da dođe bolesti na nas. Zato da bi se zaustavili, da se spasi naša duša, da ne izgubimo karakter u ovoj trci i lakomstvu u ovom svijetu. I to je naš problem u toj kritičnoj tački, kome mi vjerujemo više. Da li vjerujemo da je ovaj život sve, da je to realnost, ili da postoji jedna druga realnost? Što se mene tiče, ja ne želim ovaj sistem. Ako se vama sviđa ovaj sistem koji egzistira u svijetu, ja nisam sretna za najmanju sebičnost što vidim kod ljudi oko mene. To mene jako boli. A kamoli tek ona sebičnost koja je na nivou da si u stanju da uništiš narode i ratovi i sve ono
zagađivanje i prirode, meni se iskreno ovaj sistem ne sviđa. I pogledamo i našu prirodu. Zašto ona se više iskače iz reda? Sve više katastrofe, sve više različitih prirodnih nepogoda. Znate zašto? Pa eto, ona ide isto kao i mi. Kao što i mi se odbacujemo dobre principe i neke stvari koje su čak i protiv prirode, nazivamo ih dobrima, eto ona isto tako ide iz svog reda. I ljudi nisu ništa naučili iz svoje prošlosti. Kada je bio završen Prvi svjetski rat, potpisali sporazum, nećemo više, puno ljudi stradalo, strašno, tako dolaze komemoracije. Dođe nakon par godina Drugi svjetski rat. Završi Drugi svjetski rat, oni kažu hladni rat, onda bude hladni rat, a ovaj naš domovinski rat, neću ni da komentiram, zato što i dan danas taj duh nacionalizma se prenio na djecu. Ima nekih pjevača, kao što sam spomenula dok sam govorila o muzici, koji još potenciraju taj duh. Mislim, ja to ne mogu razumjeti, ne moraš biti vernik čak, ali iz svoje prošlosti nisam ništa naučio. Da li će Bog onda učiniti ipak kraj tom zlu? Ima mnogo stihova u Bibliji koji jasno pokazuju da neće on dozvoliti da ovakav jedan nepravedni plaćiteljski sistem postoji do kraja. Kaže da će doći jedno vrijeme kada će neznabošci se promiješati. Znači svi oni koji su se ipak odlučili za taj drugi sistem, oni će biti gnjevni. I oni će se razgnjeviti u smislu zato što Bog će povući svoju silu zaštitničku od njih i oni će sve više patiti od posljedica svojih vlastitih bezakonja i od uništenja prirode. I doće vrijeme kada će i Bog isto pokazati svoj gnjev. Jer on se trpio 6000 godina, strašne stvari su se događale na ovoj zemlji. Ova zemlja je natopljena krvlju. I doće vrijeme mrtvima da se sudi. I da se da plaća slugama tvojim, prorocima i svetima. Naučili smo ko su sveti. Oni koji imaju Božje principe. I onima koji se boje imena tvojeg, malima i velikima. I da se pogube ili u drugom prevodu kaže unište oni koji zemlju uništiše. Bog će se ipak donesti na svoju platu. Zato što, znate zašto? Možemo ovako razmišljati zašto Bog jednostavno ne pusti ljude da propadnu i ne mora im platiti po njihovim delima. Ali to je jedna lekcija. Da ti shvatiš da ono što si sijao, kako ima žetvu. Ako si izabrao taj princip da vidiš njegov kraj. I to je pravedno da se da plaća po onome što si sijao. Ako si izabrao nasilje, da shvatiš šta je zapravo nasilje. I Bog kaže da on uvijek kad nešto kaže, on će to ispuniti. Kaže, dobro večer, tako će biti riječ moja kad izađe iz mojih usta. Kad Bog nešto naumi, mogu ljudi da smišljaju šta god žele, ali kaže, kad riječ moja izađe iz mojih usta, kad on kaže da će nešto napraviti, neće se vratiti k meni prazno, nego će učiniti što mi je drago i sretno će svršiti na što je pošaljen. U Bibliji ima mnogo proročanstava. Samo o dolasku Isusa ima preko 300 proročanstava koji su se doslovno ispunili u njegovom životu. A ima i proročanstva koja su se dogodila tijekom vijekova, u godinu tačno prorečena, i ima proročanstva i za naše dane. I ne samo to, ima i proročanstva i kad se ovaj sistem završi, kako će biti i na novoj zemlji i što će se dano događati. I Bog kaže, kad on nešto kaže, to će se i dogoditi. Mi se možemo buniti ili možemo misliti da neće biti tako, ali on je uvijek izvršio što je kazao i on će učiniti. I kad će on doći? Kad će doći promjena sistema? Doći će kad budemo najmanje očekivali. Jer kad kažu mir je i nema se što bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bolna trudnu ženu i neće uteći. Znači doći jedno vrijeme u svijetu kada će izgledati kao da je neki prividni mir. Da će se nekako oni razumjeti ljudi, kažu sve je dobro. Znate, kad ljudi ne uspiju financijskom silom da ljude tako zadrže, onda će pokušati religiozne vođe isto. I zato danas se religije ujedinju u ono ekumenski savez i kažu nemamo da više pričamo šta je razlika između nas, ajde mi da se ujedinimo, da nekako se svi ujedinimo i tako. Međutim,
Ovdje više nije pitanje šta je dobro, šta je pravedno. Ne, ja ne sam kazati tebi, izvinite, ovo što govorite, tako psujete, to nije lepo. Ja to ne znam više, to je tako ti veruješ. Znači, sve ide tako da se te religije ujedine i kažu miri i onda će uspjeti stvoriti jedno stanje da nekako drže mase. Dobro, neki neće biti religiozni, ali će ih držati tako zato što imaju posao, bez para ne mogu ništa i zato slaba kontrola. Na našem univerzitetu su promijenili sistem da ti ne možeš, ako nemaš kreditnu karticu, čak fotokopirati note. Moraš staviti fotokopirnu karticu, ovu kreditnu karticu, da oni znaju i kad si ti fotokopirao. To je jako zanimljivo što ljudi koji hoće imati kontrolu nad parama toliko su lakomi da njih zanima šta ono sa najmanjim centom šta sam ja napravila. A dobro, neki će ovako, kazati dobro, bit ću poslušan, a neki će stvarno verovati da Bogu služe tako što oni se ujedinjuju. Ali Isus kaže kako će još biti to vrijeme. Jer kao što je bilo u vrijeme Nojevo, tako će biti i dolazak. Jer kao što pred potopom jeđahu, pijahu, ženjahu, se udavahu, do onog dana kad Noje uđe u kovčeg i ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve. Tako će biti i dolazak Sina čovječnog. Znači, ljudi će i dalje graditi, normalno živjeti, planirati vjenčanja, fotografije, Facebook, tako dalje. Iće u školu, živjet će, planirat će život i kaže da će doći, sve će izgledati da ide normalno i doći će Sin čovječji. I sad, i da znam ja, sad tačni dan dolaska. Ajde da kažemo da Bog meni otkrije da će on doći 2017. 30. septembra. Ništa to meni ne znači sresti Isusa ako moje srce nije promijenjeno. Jer on kaže da će sveci preuzeti carstvo. Znači ljudi koji imaju njegove principe. Ja mogu dočekati Isusa, ali u mom srcu drugi principi. U mom srcu je princip da hoću eksperimentirati, kao što smo vidjeli sliku, nuklearnu energiju. U mom srcu je princip da ja hoću da imam za sebe, neću baš dati sve drugome. Takvi principi ne pripadaju njegov vječni sistem. Onda zašto ne bih uzeo ja njegove svete, dobre principe kao princip mog života? I još jedna zanimljiva stvar. Vi možete kazati, pa i apostoli su govorili da Isus dolazi brzo, Isus kazao straži, ja ću doći uskoro. Ali, znate šta, i onda oni mi kažu ljudi, ali prošle već 2000 godina, on nije došao. Ali apostol Pavle, koliko on živio, hajde da kažemo 80 godina da je živio, i on je živio i umro i on sada spava i čeka dolazak Isusa i šta će se dogoditi? Prvu stvar kad se probudi vidjet će Isusa. Znači, za njega je dolazak Isusa trajao 80 godina. Tako je moj život. Ja živim moj život i kažemo da ću živjeti 90 godina, ako sam baš stvarno živim zdravo, pazim se, 90 godina, radim sport. I ja ću živjeti 90 godina i za mene će Isus doći kad umrem i prva stvar što otvorim oči, evo ga, došao Isus. Ili da me uzme sa sobom, ili da kaže, žao mi je, ti si izabrao nešto drugo. Tako da Isus dolazi uvijek na kraju našeg života. I da ne dođe u moje vreme, ali ja tako želim da on dođe, jer znate, baš ne bih htjela da umrem, ne da se bojim, ali voljela bih vidjeti tu promjenu kad se promijeni ovaj loši sistem u vječni sistem. Ovo prolazno, da mogu ja ući u vječnost, u vječni sistem, pa to je nešto, baš bih htjela imati to iskustvo. I da ne dođe on, opet na kraju mog života on dođe. A naš problem je, unatoč svemu tome što je Bog kazao i sve ispunio, upozorio nas, mi spavamo. Tako. Sad spavali, sad to uspio je đavo nekako da nas uljuška kao malu bebu i ovo tlo na kojem živimo je kao začarano. Ponekad ja, kada dođemo neko iskušenje, ja osjećam da nešto nije normalno u tome. I ja moram moliti Boga, Bože, probudi me. Kao da je potrebno da me on otrezni, da ja mogu donijeti ispravnu odluku što ja želim. Mi nemamo pojma često o realnosti, a oko nas se događaju velike stvari. I ovdje ne mislim na ono što Rusi protiv Amerikanaca,
To su male stvari u odnosu na onaj veliki konflikt u svemiru što postoji. I pogledajte jedan primjer. Isusovi učenici su isto imali taj problem. Isus se nalazi u Getsemani prije nego što će ga ubiti. I on sada ima veliku borbu. To je njegova bila najžešća borba. Zato što je bio čas tame, zato što je Bog sada dolazi plan spasenja u ispunjenje svoje i sada Isus mora na sebe primiti grijehe čovječanstva, a Bog mora dozvoliti da pravda njega kazni. Zato što on će primiti na sebe grijehe, iako je nevin. I Bog mora da okrene svoje lice od njega. I to je teško. On ostaje sam. U toj borbi on ostaje sam i on mora svom vlastitom pravednošću da on izdrži do kraja. I on se sad bori u toj borbi. On zna što njega čeka. I taj duševni strah što će on pretrpiti i što on vidi šta će biti sa ovom zemljom. Ako on ne da svoj život za nas, mi nemamo šanse. Prvo zato što niko od nas nema vječni život i svi smo mi sagrešeni. Ne možemo mi kazati ja sam dobar i savršen i platit ću cijenu za ovoga. A i da možemo to kazati nemamo vječni život. Svi smo stvoreni. I on sada mora odlučiti šta će učiniti sa ovom zemljom. I on je vidio da ćemo mi biti izgubljeni. Ali on se molio Bogu, ako on ne pristane na svoju žrtvu, ali on se molio Bogu, Oče, ako je moguće ova čaša, da me mi mojići, da ne ispije. On ima na sebi ljudsku prirodu, on isto patio kao mi. I on u toj patnji, on se tako bori, a on je zamolio sva 3 učenika da oni straže, da se mole, nekako htio imati njihovu podršku. On dođe k njima, a oni spavaju. On ih probudi i kaže, stražite. Zašto? Jer je to bilo jedan tad se odlučivala sudbina čovječanstva i oni su trebali stražiti da se oni ne uplaše kad oni uhvate Isusa. Pa da dođe ono strašno razočaranje, mi smo verovali da on Mesija, oni su ga razapeli, bili svi bojali se, sakrili se tamo u jednu sobu. 3 puta sam molio i oni su 3 puta zaspali. A velika stvar se događala. Njima je bilo naravno kasnije žao što oni nisu prisustvovali tom najvećem događaju. Međutim, oni su dozvolili da ih savlada ova ljudska priroda. Nisu straženi. Tako u našem životu. Velike stvari se događaju i svjetlost prolazi pored nas. A Isus im reče, još je malo vremena vidjelo s vama. Odite dok vidjelo imate, da vas tama ne obuzme. Još malo vremena Bog daje svoju milost da ga upoznamo i njegove principe. Jer kaže, ko hodi po tami, ne zna kuda ide. Dok vidjelo imate, znači dok znamo šta je istina, treba nešto učiniti. Verujte vidjelo. Stvarno veruj da zaista da Bog kaže da je to stvarno tako. Da budete sinovi vidjela. Dobar upravitelj, to znači dobar čovjek. To znači da on ima dobre principe upravljanja. Ja se sjećam jedne žene što nam meni kazala, ako neko mete, neka mete kako treba. Da li razumete taj princip? Znači, ako već i metem i ona najmanja stvar, ajde baš to da napravim kako treba. I to je neka stvar koja se može učiti od malena i tu mnogi roditelji zapravo svoje djeci odmognu, zato što im nisu pomogli da oni u svom malom domenu što imaju, da budu dobri upravitelji. Ili su im dali previše igračaka i onda kaže, razbac ove igračke, ajde spremi, ne može tako. A onda kaže, neću, pospremi ti. Onda dobije batina i onda mrzi spremat i baca igračke. I najbolje da mu daš malo, sjećate se principa što sam spomenula, bolje malo da bude vredan, daš mu 2-3 igračke i kaže, ajde zlato, spremi ti ove 2-3 igračke na mjesto. Kvaliteta je bolje nego kvantiteta. A neki su pogrešili što su svoje djece dali toliko puno stvari i očekuju njih da njima upravljaju, ali oni ne mogu ni u jednoj maloj stvari da se skoncentrišu. I uvijek hoće imati puno stvari, a neće biti odgovorni za njih. Onda bolje malo.